Ovo je uputstvo za mikrokameru u metalnom privesku. Uređaj snima na memorijsku microSD karticu koja se ubacuje ovdje sa strane. Pravilno ubacivanje kartice je ovako. Uređaj pažljivo i vrhom noktiju gurnete do klika. Prvo pogledajte vizualno kako izgleda uređaj. Vrlo liči na neki privezak sa nekim jednostavnim alarmom za kola, tako da i nije upadljiv. Mikrokamera je sakrivena ovdje sa prednje strane, mikrofon je ovdje, a sa bočne strane nalazi se USB konektor, dugme za reset, kao i ulaz za microSD karticu. Uređaj se pali tako što se ovaj taster pritisne i zadrži pritisak u trajanju nekih 3 sekunde. Potom je uređaj upaljen. Kada želite da napravite fotografiju dok je uređaj upaljen, pritisnite gornje dugme jedan put i fotografija je napravljena. Ukoliko želite da napravite audio-video zapis, pritisnete i zadržite pritisak u trajanju od 3 sekunde. Vidjeli ste da ova lampica blinke 3 puta, potom se gasi. Sada uređaj snima audio-video zapis. Kvalitet audio-video zapisa je u rezoluciji 720x480, 29 ili 30 frame-ova u sekundi. Uređaj podržava microSD karticu do 8 GB. Uređaj ima integrisanu punjivu litijum-ionsku bateriju koja omogućava snimanje od nekih 40 minuta do sat vremena. Snimanje se prekida pritiskom na ovo gornje dugme jedan put i snimanje se prekinulo. Ukoliko želite da ugasite uređaj, pritisnite i zadržite ovaj donji taster u trajanju od 3 sekunde. Kada je uređaj ugašen, pomoću USB kabla, pravilno gurnete, što se i vidi naravno, USB kabel, drugi je kabla u kompjuter. I prebacite snimak na hard disk, te možete pustiti u bilo kom playeru za puštanje videoklipova. Uređaj se puni preko USB kabla dok je računar upaljen i neophodno neki 3 do 4 sata da se uređaj u potpunosti napuni.